problemima nema kraja. Opet jedan simpatizar Budućnosti ušao na teren i zaista ružne scene na kraju utakmice koja je trebala da bude potpuno relaksirana, rezultatski bez značaja. Ovako proslavljaju navijači Budućnosti. I proslavljaju golove. Komične scene na stadionu pod Goricom. Kraj. Nije mogao više čekati arbitar Petrić. Kraj utakmice, navijači su pohrlili na teren, jure za fudbalerima da skidaju dresove kao trofej, kao uspomenu na ovu sezonu u kojoj su im fudbaleri Budućnosti donijeli veliku radost, a to je titula šampiona Crne Gore. Šteta što se ova utakmica završila na ovaj način. Možda je to čak i Budućnost mogla iz ovog slobodnog udarca da izbjegne treći poraz ove sezone.